Da, već smo radili epizodu o Alan Fordu i onda je stigla ista poruka sa svih strana. Niste sve rekli, vratite se Alanu. Pa evo nas. Ali danas ne pričamo zašto je Alan Ford kult, danas pričamo o mehanizmu. Kako strip iz 60-ih radi kao rentgen sistema i 2026. Pitanje je jednostavno, šta tačno Alan Ford radi drugačije da se i danas smijemo? Iako osjećamo da je šala na naš račun, ostani do kraja, jer zatvaramo krug. Prvo glupost, pa istina. I dobijaš 3 brza testa za prepoznavanje apsurda. Prvi mehanizam. Alan Ford je strip u kojem glavni lik nije moć, nego mamac. Alan je siromašan, pristojan i naivan. I baš zato je savršen ulaz za čitaoca. Ti gledaš svijet kroz oči čovjeka koji vjeruje da sistem ima smisla. On stvarno misli da trud nešto znači. I onda, čim se opustiš, strip ti pokaže da je Alan samo dekor, a da moć sjedi u ćošku i broji kusur. Dok čitaš, pitaj se u svakoj epizodi ko na kraju profitira, a ko samo učestvuje. Ako odgovor nije Alan, na pravom si mjestu. To je prva lekcija. Naslov nije centar moći. Drugo, grupa TNT nije tim heroja. To je kolektiv preživljavanja. Sjedište im je u cvjećarnici. Najtajnija organizacija na svijetu radi na mjestu gdje svako može da uđe i kaže dobar dan. To nije samo šala, to je definicija sistema. Svi znamo gdje je, svi ga vidimo, ali se pravimo da ne vidimo jer nam je lakše. Zamisli da najmoćnija služba radi iz kioska pored autobuske stanice. Smiješno, jel da? To je poenta. Tajno je samo zato što se navikneš i sad dolazi stvar koja boli. Oni nisu nesposobni slučajno. Nesposobnost je dio dizajna. Kad vidiš instituciju koja stalno griješi, ali nikada ne propada, to je Alan Ford logika. Greška je funkcija, ne bug. Ne služi da riješi problem, nego da ga drži živim. Treće. Broj 1 je vječan zato što je simbol profita bez srama. On je star, pronicljiv i uvijek na nuli. Osim kad treba uzeti tuđe. Agentima plaća $1 po misiji. Ostatak zadržava. Najbolji je u tome. Ne krije. On ti to kaže kao da objašnjava vremensku prognozu. Transparentno. Nije svaki čitalac volio broja 1. Nekima je bio malo previše. Ali danas shvatiš, nije bio previše, nego prepoznatljiv. I sada pitanje. Zašto mi takve ljude često zovemo snalažljivim, a ne problemom? Kad god čuješ, ma to je biznis, sjeti se broja 1. To je isti moral, samo bez karikature. Ako ti rečenica zvuči normalno, tu počinje tvoj problem. Četvrto, superhik nije vic. Superhik je dijagnoza ekonomije koja ide naopako. On pljačka siromašne da bi dao bogatima. I svi se smiju, dok ne shvatiš da je to opis stvarnosti, samo pojačan do kraja. A evo gdje Alan Ford pogađa i danas. Apsurd više nije šok. Apsurd je normalno stanje. Testi stvarnog života. Kad god vidiš da teret krize ide na one koji imaju najmanje, a pomoć na one koji imaju najviše, to je superhik bez maske. Samo je odijelo skuplje. Peto. Likovi su zapravo priručnik za ljudske odbrane. Bob Rock je bijes i kompleks. Čovjek koji se stalno pali jer se osjeća mali. Sir Oliver je gospodin lopov. Krađa, ali sa manirima. Grunf je inventivnost očajnika. Izum koji se raspadne prije nego što proradi. To nisu samo gegovi. To su 3 načina kako ljudi preživljavaju kad nemaju kontrolu. Agresija, cinizam i improvizacija. Šta od ovoga najčešće srećeš u stvarnom životu? Ono što viče, ono koji krade sa stilom ili ono što obeća da će samo još malo pa će proraditi. Zato ti grupa TNT djeluje kao društvo, ne kao superherojski tim. Kad gledaš neku firmu, instituciju ili ekipu, probaj TNT test. Ko je Bob Rock, ko je Sir Oliver, ko je Grunf. Ako ih možeš mapirati za 10 sekundi, znaš da si u realnosti, a ne u reklami. 6. U Alan Fordu nema jasne granice dobro i zla. Postoji samo interes. Zato se čita kao komedija, a pamti kao horor. Likovi ne rade stvari jer su dobri ili loši, nego jer su gladni, sujetni, uplašeni i jer im je dosadno. Klasične priče ti daju moralnu sigurnost, navijaj za ove. Alan Ford ti daje moralnu nelagodu. Ti si dio ovoga. Humor ti spusti gard, pa istina uđe bez kucanja. Obrati pažnju na trenutak kad se nasmiješ, pa ti odmah bude malo neprijatno. Tu je poenta. Tu je mjesto gdje strip prestaje da bude šala i postaje ogledalo. 7.
Tempo je kao udarac u 2 koraka. Prvo glupost, pa realizacija. Često ide ovako. Scena izgleda banalno, replika je smiješna, a onda ti mozak naknadno složi. Čekaj, a to se i meni desilo. To je razlog zašto ljudi citiraju Alan Forda decenijama kasnije. Ne zato što je najbolji punchline, nego zato što punchline dođe kasnije. Ovo ne radi uvijek iz prve. Neki ljudi ga pročitaju i kažu šta je ovo, i to je potpuno normalno. Alan Ford traži da imaš malo životnog iskustva da bi te pogodio. I tu zatvaramo onu rečenicu iz uvoda, prvo glupost pa istina. Ako nekome preporučuješ strip, recimo da se ne sudi po prvih 5 strana. Neka pročita bar jednu cijelu priču, pa neka obrati pažnju šta mu pada na pamet sutra. To je pravi test. 8. Na našem prostoru jezik i prevod su pola magije. Mnogi su ga čitali kao djeca i mislili da je to samo smiješan strip. A onda odrasteš i shvatiš da je svaka rečenica mala sociološka bomba. Zato isti kadar radi 2 puta. Jednom te nasmije, drugi put te opameti. I zato se Alan Ford kod nas nije samo čitao. On se citirao kao životna mudrost, kao narodna mudrost. Uzmi jednu staru epizodu i čitaj je kao da je objavljena juče. Ako ti replike zvuče kao komentari ispod vijesti, znaš zašto je vječan. Ako ti zvuče kao normalno, još jednom, tu počinje tvoj problem. 9. Alan Ford ne nudi rješenja, nudi mapu i mapa je brutalno poštena. On ti pokaže kako sistem koristi idealiste, kako nagrađuje bezobrazluk i kako preživljavanje često liči na sram. Svi znamo taj osjećaj, radi za sitno samo da uđeš, pa izdrži još malo, pa ćuti, može još i gore. Grupa TNT je to pretvorila u komediju, jer je komedija ponekad jedini način da ne poludiš. I sad dolazimo do 3 testa iz uvoda, da zatvorimo krug i da odeš sa nečim primjenjivim. Evo 3 brza testa da prepoznaš Alan Ford apsurd u stvarnom životu. Prvi. Kad institucija stalno pravi greške, ali nikad ne snosi posljedice. To je cvjećarnica. Nije tajna, samo je zaštićena navikom. Drugi. Kad se siromašnjima objašnjava disciplina, a bogatima oprašta jer zapošljavaju. To je superhik. Obrnuti moral, normalizovan. Treći. Kad neko uzme sav profit, a tebi ostavi simboliku, misiju i osjećaj da treba da budeš zahvalan. To je broj 1. I zato se i dalje smijemo. Ne jer je šala bezazlena, nego jer je tačna. Smijeh je ventil, ali i alarm.